me amete me ye dish kan amampo akonwa metimi foro na sabe lumba kora kan asem no se onyansani na ti nyansani ase mampofo minim se de course nyina ankonwasie metime ka 90% of mampo omani anye eso bema bia ni wa obetimi aide otimi ebeka se no the course we there this is not the right thing kan entu ka we a na just a gangster same wo mu wo bete sautie wo bete sautie Abusia mame no wase Emra GH report so na enano yene nana etnase nana 1 ebo nkomo maka chose nana eye bretu dihye pa sebe wodi hene ema ne yeye na yenyina enim asante mampon ahenye nsensem ene ade a ekoso na nana ebo ye nkomo ebo ye nchemu ewura ba bi kra no chese omayete ase ne nana no mbesi asante mampon ahemfie ene ade a chese o chese amamre kwaso no eba history pa ade a onimu ye pa na yene nana edi nkomo efa the new king nana hima nana ejakuma difi otoso mienu eyi no edema nana we de yebo odin ena eka asem nana emai nana Leslie se ono ena ebeje nana mampon hena a wonya ne baabi ekro ye da sebre osebu nso a otoso mienu na ekoba se adehye no na mentime ho asika kra etimi esore eteno ma nana eni ebo nkomo bebre na ekowie se asem no ekwa kopie mu ewo manhia eye opemso akache tenano ada nana ene ne dom etimi ekoye ma ekomodie bebre etimi ekoso na enenso yepese ene nana etwetwe nkomo na afi yeje emuaye edifri nana ho omukọ edi ekosi ye weda sesei the whole Asante Mampon ye hene nana Leslie ono ena eto aso na natum anase enkomofoforo bi etimi etodwa eno na ene ye ne nana eba bedi ehon komo yesre eni die na obokọ aso yenka we na ento obi anim se sebe GH report me adwumadie mi di ho chiame na mehwe amadwumadie no etimi akoso no enye Mampon down for ene yepe ene enye chieftaincy dispute ene ye hwese betimi akoso na emom no ye koso apre asomdwie ene de ama ye nyina and also dwumadie bi se ekoso a eya na timamofo ni nyina mo Mampon ene miaye ni nyina ya na obi apese ohun se die na ekoso enti eno na sebe ye betena zia na ye ne mpanifo a sebe omba akonwa no adi nkomo no motimi aboye nchiremu aha no de eni kwai se opani eka no wonka isanse we de hye wonim de ye ena onim de enye enti nana nim se ade bi ho na ohwe no wokana de sebe emfonso wo beba na se edi pepepe yo entimi ma onya de se obeka e wa hanom enti no bia wo bia na otimi ate ase edi amaye na ye ndwumadi nso ayedi no watimi wo se media de sa na ese yede ekoba na emom no yenka se ye frefre ntokwa na se ahenni ntokwa bia edaba Mampon da bida nana memo akwaba aja na migidi se apomboko na menado ena so mani age pa mehwe wa hofa yidia wo ho efe no medase ho efe pa medase pa nana we de boni bia nim ena no ye ne odi nkomo efa the new kina nananom eyi no emaye nana Leslie which enkomodie ne duru baabi no ekoba se royals no ekakopim o manhia na mo ne opimso akotwetwe nkomo na afedi di ho no Mampon manyina etimi ehu enti ekoba sa no sesei Mamponfo obi ese ne message minim se wokra ampo no enkrofo frefre wa epimuaye e de free ho no a lot of people sa enti ene on GH report ya saba e de pese oboyemu ne ekoso ewo manhia I am Paupani yedi nkomo Wednesday ukwada na awia ena yedi nkomo ena mema wote ase se yedi petition adi kan ade ekomanhia nti ade achen ya wada na yebeko ampanso yeko no de ekosi ya ne se opemso de to asantemani se ompe ahinsie bia eye kululu udo bi kwa kwose baabi no yi na ba na ko no na de wantwi aba asantemam anya saa no hwehwe enti obia anko na chi na onko tutu ne niam ade eye enti Mampon de no wato Mamponfo mpanifo so mo mpini o machi na mo nkopre mo de hye de emra saa na ye ana
bechem so de no ekoye se mampon de ya eno abusuapani anko keymakers 9 abusuapani anko nipa 8 na mo ko ni nyina no omo pointi ohene na sabe ohema no ede pointi no enti openso ede agini tumu ana kwa amai nso yede ne be kire ana wrawra ye do be kire aguna ene mampon de ye ntimi anye de but openso de to mampon panufo nim se yemra yachi na mamponfo mpanufo na ase keymakers no ene mpanufo bi omwo ho no yenhwe na omunyi omode hyekan a bibia anye dey eni no emfa na mekere na chese mitie o kasa yemu a sese no Nana Leslie o hode nanso yasa to ma nananom se wo mo so ensa amra na amane kwaso no o sa enyini pafoforo na pacho ayesa na tie said me di kan first interview no me ma hote ase asante mampon amamre ne amane no enye sa na efa so edisi wo hene me kura said me tie this is the second time me make the same comment on my first interview say first time Nana takura mane ampon ekoye no ye tra empanufo esi akonwa no enye de sebe Nana Jakuma do fi mampon ma ekwan fa so yi enti sesi ade mampon hene ye ni hene ena ohema eso hene so point ye no amamre ne amane mu no ya anye antu because keymakers wasn't involved. Okay, nti Nana we the mesrani de no bokwa so ebusunya medical catcher say se yebo Nana Hemadi a na eye for enkomo ayedie enti na ebia yebo ne din nemo enye ne bone so na yebo Nana din sebe ye nyina yakoye emranti ayesi so en amanmre ne amane kwa so na fe ne yesu ne ma bebiri enti Nana mesre oboye mu nkiremu kakra ye ka asante mampon ahensi a yesi hene no process ankasa efamu no etesen process efamu no ana first interview no me kan bas sesi aso mesan kan se mampon unso bechem no keymakers ye 9 ba mampon ye keymakers ye 7. Okay. Ekrobia ne sede omusu de esi o man enti o kan de na o kan esi supi se mampon de keymakers 7 sanet ba 5 no mo kai no ankobia chidom akwam na we adwura hene adwura ye adonten. Okay. Na we akwam. Okay. 5 no maka no omu na ese hwe na omusi akonwa no. Okay. Eti ese ya opemso atoama mpanifo se omonhwe na omo entoto niam yie na omo samra bi mu no nipa 5 no na se nananom 5 no a omo si keymakers 5 no ene ese behwe asaye be pacho esa na tie. Okay. Keymakers 5 no de ono ya available meminim se ba ko de bia obetumi ay among them bi so I want me but 4 ne de e wo so omo nyina ne empanufo ede etnas no timi point say we na empanufo pen say ye man be di anim o mampon Nana obi be bisa say sesi ya no yedika appoint anase nominate Nana Leslie which oye this year enti why this year no say yes Nana no monsan ko mochi na monsan amra obetimi asa agina so o contest bi na afi no say oma fa right process no asa ayi Nana say sesi no no ye de nbesi nchen dabi ye mfani si nchen o ka ho se ye busa asa this year amfo mo dwa ato anye dey emra no o de dwa ato aye dey ekoye enti ono no ankasa de onya mistake me amete ka be contest bi kura na me ni any allegation bia metumi akasa menya dey menti ase because the right channel and mpanimfo afam enti in that case ne dey ka me ni bibia ase bia but say me this year me ni mamamre ne amane ma hu sie se ne da ana the way am see hu no ma hu say ana me nananom ye dey e fa so no na ene
ye chia ne de me hwe ma ne nchia es akora na ma hwe me nananom no awofom. Okay. Nana mebisa se no. Wo hwe se ye fa right process ni mu a ekoba se eda na yesi yeji oni akra obedi mampon akonwa no. Ekoba se ye de no eko nana hema afie si ehɔ ne ye gu no powder ne shireni nasefo a right process anase enokra na ye beka sa acha kakra even though se king makers ye nyamu nyina. Okay, eno de say bibia ebe take place bia na esa hemfie na ede. Eko. It take place. Okay. And this it take place we na say ye de ne for hema afie nso a no so ho. But say yes hene mampon hene the whole mampon hene next in command silvers too. I want him afie there maintain one bakosem biada. Okay. Enti sese no obebi sase ase eya na onkasa yemu ni ade nyina no Nana Leslie na asa wotan no bisa wo ne wo trimpo bi etia Nana Leslie ana. Nana Leslie me kase minim no ba minim no. Okay. Because me kase ma hunu 2 times. Chese dasibro sebo su ko ne crèche. Ana me de hu no. Enti me nim no say minim no. Minim no makota no. But amamre ne amane na sebe. Me no men kan say 100% a men SM ye man point. Yeah. Because nipa me nu kura pa de abako ne be de. Nana me pese unim the way a nsem no ba ye na nkrofo media houses ne wo ye interview bi no nkrofo nim se wani abrese chinchin a wo pese wo na wo di hene no eti hwe camera nim na ka bibi e kire wahwefo se wonni interest wo na emom no wo no pepepe yo na pese me pese wo te wo ho sa because nkro ma metete nze bebre de be pese me kan ma me nuanom mamponfo kumasefo Ghana for any the whole all around the world etini say me amete me dish kan amampa akonya metimi foro na sabe nyame kwa na me dish enipa bebre you understand me fie kura no me ma me nuanom ma bebre but yemfa kwa paso na yemfa nye bibia na yema asumdue nye dai emra eno ana ehia enna di mpuntu oba enye se we si we ba we de obebo amenti we ba we de no de di mpuntu obeba ene de esa na nanom twato wo no ye nchia no because no me beba ye bebel ye be de nanom no obade ene be me abre omo anso na be me adide enti nye se sebe me fight se chinchina me ena me de me chinchina me na me metra akonya so but I want to prove myself to public that me I'm a real brother. You understand? Real king. Nana unim say menya message bi say I say we ya this bet I say gangster sem kakra wo mu. Okay. Gangster sem na wo me no. Me no ya wo me mampon ya asante mampon. But I grow up in different places. Enti gangster seven na wonu abeka no baby abeko bia no e wo said there you see when you go to Rome you got to do what the Romans do. You understand? And I sabe lumba kura kan asem no say onyansani na ti nyansani ase asem bi o wa akwa baby ukọ baby akura keto akura o ka che na obeto ase ba ukọ baby nso a abrewa na akokoro akura mpo wase enti ende sanete and the passage was to be avenue obi obeka o bad side and a good side. Enti sanity and nipa so na mo na so bi meka wa onko kan obi. You understand? And me nuanom mampofo minim say the course nyina ankonwase met me aka 90% of mampon omani anye enso bema bia ni wa obetimi aide otimi ebeka say no the course we there. This is not the right thing. But to be anti can and to come where not as a gangster same woman. That is your opinion.
Ebusia mene nana one ena AD enkomo betu de hye pa de hye kan ena mene no kasa no na asema na wo kan se obi anti be ma bi antimi amayi nana metu omenya de hye me ma akonwa nanti se bibi koso na sebe menka se enkoye na bibi koso na sebe wonya de hye se ye no mo etiache de yentimi meka wo agisa mo na mbetimi aidai aka enti wo kan sa se obi antimi amade a na menti ase yi so be chirim kakra ma me a de chira me chirim ni say sabe enyo obia na betimi aidai aba forward but enam di kaka me say ade hye doso ena sabe akonya no kra na dwato na bae no we history e mampon konya siem say nipa 20 something ena do mo sa bae say akonya ba ko mo paadi enti na me pese me chiro say sa all these people enipa bebrebe we na obi e pa akonya na di ohema ye say no why na eno na me pa kire enye individual obi o tene ba bi but mampon de how work right to be kana adwene send there because you are to amamna ne amane ayede atwene and I follow and how work right betana do no pe and oyede and oye say ye nkonwa sie mampon hwe da sibro so bo su ye hwe do mo bo twiridi ene tede ba kroma na ye nkonwa sie hwe se de yesi ye na how what kroma e better no afa mampon serious Abusuanti yen state on a record say na nansem a woka say be ma bi antimi ampie no woka for adehye no ha ya adehye nasem adehye no bia said the woka no about 21 adehye ene timi plus class aka ho ene present omudwa ato e de koy say omo pa akonwa no but ekowi ase na say omo ebo sebe in quote ebo nyoso bet ebi mo antimi an voice out but na eba abonte no say woye bema but isan say oban akonwa no onim amanne ne amamrenti no ohun say ne ma bi nyadai enkoye nti wo hwe na wotimi akasem and I think say na nakasa ye no a pay off ama ene pay na anum asem a okan ye no eche say opem so say omonsan ko omochi na omonsan emra enti sa na emu etie na mebisa say sesesi a yemfa ne say wa baba ye ohene because we dey share wudi akonwa e mampo ye me de me sako say ye ma wo fro betimi afreme ye ma wo fro abanwa sesi a wo target woni so ade hunu pa for mampo man no ene den mani so ade pa hunu first thing mampo sports stadium wow say me make sure say sa project no dey because you see ababia nananum jazz ase no atukuro kura pa ho as at this time I invest wow yes na nyuma create jobs because mampano schools na nananum ye dey maaye but schools na nananum ye nyina no yes decade plus school bi am happy me ametimi akase me offer that civil so bo 28 years one timi an create even kura no complex school 28 years when to me nye bibiasa but this modern Ghana no you to know mo ba no you to ade aba your bright futures you understand esempuntu eba mampona mampon fa nti ma papa ide ifra nana waka sempa o because kamera kwa say mampon ha no ade ba kwa da o makoma so pa stadium ya wo kan yi of course because it been ages and ages I was a little boy you understand yeah enti sesi ano yemfa ne se ankoye wo na ekoye obi nso a tu oni akro no efo kakra ema me this year to this year efutu anu dia me kan nyina ne se butase many problem bia ko butase a ohema dia konwa ne ko but dia me pa che ne se we dibia ese we nso ye dey edibi principle is the most because if we are say o makura mienu na da bia ba ko je ade mienu miensa no maka no mbe rise against that person sure and so some now you're the same blood and because of
what is going on enti mini special attacks say ebi potassium na say but aside than baby obeko bia no me ye nyina na ye dey support e beta ni pakura chi ni nyina na ye bu man ama mpuntu aide aba nana sorry ka bibi kire mampoman anuanom ne adofo nananom ne empanufo a mo wo mampon nyina no obi anka na komanto ne yem na time oduru se mampon e fa ne ntema papa aide ifra why into obi anka me damase ene mo support ne mo bibia ne mo pa bo am de damage ndo obi ase nana e wole church say nana me ma wo chai cheobi say nana ma wo chai dano je se ka se me chia obi a me chia mampon ma nyina obi a o mampon de me de me kasa me kan bia no otemase anya bia no nyangopon chira no na onto no nkwam na o ma de obi bia na enye de enye ye because asempa ana me de nam anya asembone piao ebusia mene nana one na edi enkomo no nana nkomo de yie ai nana de woni se eba amane ne amamre kwa so de a wonim de enti no eya na nensem okane nyina na eya na eye precise enipa bia woni nan so ebetima ba se enkomodie no okan bibi na ankoye ebetima ba se de okan so woni no eya adwene pa ba bia ankoye no na wo de akyeye na ba bia ekoye so wabo na na aba so isan se me na di nkomosi ya na mani age pa wo how a o carry the words ene ba bia se oboho no oboho e ma hu se ade we ye ni se ya enka ko se no credit e ba kope enti eno so eno no medical ka kiro se enkomo amene na edie ni nyina no enye entokwa ne yepese ba mampon enye ahensem tokwa ene yepe ye nimdie esisi wo meaye enye no bi ena yepe e wasantema because oba mampon a ye second in command in Ashanti enti chese yakonwa ne modu pa bese be ya timamufuo behu de ekoso isan se wonya royal enkomabu a wonte but enso no hu se bia ekosi anaze ekosi ka pe eto san se obi anka ye nti no na hu de eko enti ne nana ebetena si ana ahwehwe enkomo minim se mo bepese from time to time no enkomabu won so aye ne nana ebedi ye behwe na sa ne mara nyina etimi akoso san se menya series of text messages ne calls ahodo ana na kasa no mo feel pa inti yebeda obi bia ase koso na monitor GH report yes on Facebook obetimi follow ye o sa pese o follow me personal account no so eno so journalist Kobi obenyame on TikTok GH report on YouTube GH report nana one na me no kasa no yakra mo